رو چو گهاش دکروان شیرنê jî heta Elî li ser hespê xwe xwenda bû ji nava keç û bikên reşkotan ve lê mize kir. Filîtê quto tiştên qawimî bûn tev şopandibû. Elvaniyê jî çi bibû tev jê re gotibûn. Xêncî rêva şêrînê ku sozdanîna hev re pê nehesyabûn. Lê ji berdestiyê şêrînê pê zanîbû yek dudiyê wana têla xwe kire yek lê kêlekê hev rûniştin gotin çima çiyê filîtê Elî kêmtir e. Şêrînê wê bi pîçê etmanekê re bireve. Paşê têla xwe kirine yek gotin divê em filît bi vê yekê bihesînin. Berdestiya şêrînê ya mezin di êvar de çû çi bibû tevdek ji filît re got. Filît tevdîra xwe kir got bila ehed be divê êdî ne xatirê emê ne jî xilaskirina mina ji destê Êzidiyan Elî ji destê min xilas nake. Xeber ji şêrînê re çûm. Gotinê filît sond xwariye dibêje ez nahêlim serê şêrînê tevê Elî bi hev re ere ser cih û balkekî. Qudumê çokê şêrînê şikestin. Êdî derdê dilê xwe ji bîr kir ketibû derdê halê Elî. Em ê mamê û tevê zarokê wana di xelayê de tî û birçî bûn gelo wê çawa wana xilas bikira. Dibê pêşiya Kurdan gotine kêr ji kalan xilas bû gihişte hestiyan. Wê bi kerwanê ela reşkota re êl bibûya gola xwînê. Şêrînê di nava her du zilamên hêja de mabû. Ji herduyan yekê bihata kuştin. Gelo kê bihata kuştin yan jî her dukê jî bihatan kuştinê. Şêrînê bibûya sebebê her du zilamên hêja. Êdî goştê canê wê roj bi roj diheliya. Karvan jî çûbû nizanîbû wê kingê vegerin. Di vegerê de ew ê bê tevdîr bihatine ser qedayê. Lê ew wana hatibûne ji bona gelê xwe ji xelayê. Ji birçîbûnê xilas bikin. Niha ew ê şêrînê bibûya sebeba komkujiyeka ji birçîbûnê jî. Gelo wê çawa ew xilaskirina ew ê çawa li peyê xwe bûyerê bijiya. Bi şev û roj ranediza detirsiya ji kesekî bawer nedikir ku li pey Elî jî bişanda. Digot xeberê here ji filît re êdî nahêle wana di vegerê de ji delavê qîrê bi saxî derbas bibin. Wê pêşiya lê bigire nahêle kesek bi saxî derbas bibe. Karwanê emê mamê daxilê nav bajarê Sûrûcê bû. Lê kêleka bajêr konê xwe kutan sewalê xwe berdane çêrî. Elî tevlî mamê hatine bajêr ketibûn pey cih û genim ji bona bistînên pirsa bazirganciyan dikirin. Gava li nav bajarê Sûrûcê diçûn gelê bajêr çav li bejn û bala Elî dikin titin tevdek diketine rêzê li bejn û bala Elî mêze dikirin. Hinek derdiketin ser banê xaniyan hinekan li devê riya gava çav bi wan diketin lê mêze dikirin. Mamê emê kalekî ketî pişta wî bi ser sînga wî de xûz bûyî li Elî minanî darekê bîyê bilind zirav dibû pey mamê xwe ji hurmeta mamê xwe dernediket serê xwe bilind nedikir û kesekî nedianerî. Gel jî ji hev re digotin hela tu li vî kalê rizî binêre gelo eva civanan lawê wî ye an jî biraziyê wî ye. Lê mixabin meriv vî kalî ketî ji wî xortê re nake xulam. Roj hate heta nanê nîvro têbatî nedihata Elî. Elî ketibû hayê xayê xwe. Dizanîbû li vegerê wê bi filîtê quto re têke veşer lê bi tivinga destê xwe bawer nedibû. Digot divê ez çi bikim. Gerekî ez li van bajarana tivingeke rind ji xwe re bistînim.
پشتی نیورو گوت مامه خواه تو دستور من بدی دوی ازنه گیل نوا باجر بگرم. مامه گوت لو دوی میرف محفظ خواه جم مکر شیطین بکه لورا تو زانی اولات من نینه دوی ام زو کار خواه بکن و بگرن. چاوین زوروک و مالبوتن مل ریا من نه دبین و جمرر خوارنه بینن. علی گاوا جمام خو قطیا کتا ریزا دکانان و سلاحان دیگریان پرسا سلاحن رن جه سلاح فروشان دکر. تمام سلاح فروشان کل چاو لبجن و بالا علی دکت جره دگوتن سری سبه وره جباجر آمده چک و سلاحن رن تین تیکا و ناوا جخور سلاح کرن ببینه. اوی شوی خو نکت چاوی بی گاوا سبه رنگ بو از حد شانده جم مام خو گود جمام مره ببیجه بلا سه کیس زیر جمره بشینه ازی هرم باجر جخور مالی ره هنک اشیا بستینم. مامه ماتمایی ما جخورا گوت گلو بسه کیسه زیران علیه چه بستینه؟ دیسا کتا بیره گوت برازی من به درگستی قی ویج درگستی خورا تشتا دیاری بستینه بلکی سوز دابه و لوما دست خواه آویت خورجا زیرا جکیلک خواه سه کیس زیر دریج دستی حسد کر. اسعد و گریا گهشت علی هردیان بری خودانه ناو باجر گاوا لناو باجر دی گریان بالا خودانی شش خانک ده دستی ده حب تلالان ده لناو باجر دی گرینن بالا وانا کشاند بالا خودانی گل توا دینا خواه تدانه ناو باجر سورجی لورا باجر سورجی باجر که عظیم و گران بو ناو باجر به 4 ریابون جه که هر 4 ری دگشتنی هفدو گلوور بو لهر دو آلین هر 4 ریان دکانین که تشتین بهای وان گران تیده دهاتن فروتان هبون. ریا هریا کولانی دچو ولاته کی گران ریا دچو باجر آمده تیده چک و رخت هاتن فروتان ریا دچو بر بشامت تف دکان ترزی و تشتین دهاتن لوخه کرن قماش بها تیده هبون. ریا بر بسرحدی و دچو دکانین تیده زیر و زیف دهاتن فروتن هبون. ریا بر بحر سپی و دچو جخوارنن و وخوارنن لی هبو. علی راست بری خوادا نوا سلاح فروشان ده نوا سلاح فروشان ده دو جیوانن دکرنه گازی دگوتن ورن که هون نکاربن بستینن جیورن بچاوین خواه ببینن که چکامه ششخانا که مناوی وی دانیه بوک بچاوین خواه ببینن براستی جی یک مینانی بوک که سر بخیلیه. علی بری خوادا وانا ده نیوی کولانه ده گهشت هفدو ششخانه لسر ملی هر دو زلامان بو هر دویان دابونه نافبری خواه هر اکی جوان بجه اکی وی گرتبون ده گاوا لیدن ری مینانی روش بده نینکی تبرقی گاوا علی گهشت هندوان هر دو زلامان سکنین چاوا چاو لبجنو بالا علی کتن لگریداناوی لبدوبوناوی ماتمای مان بی گوتن دریجی دستی علی کرن دلی خدا گوتن ششخانه ما لایق وی خورتیه که ام بدنه وی خورتی. علی ششخانه گرد گلی در دوره لدوره علی و ششخانه منانی مروفین تزبیه که لدوره مامکه خلق بگرن لحف جویان لعلی و ششخانه دنرین علی جمات مای ما بو ده دل خود ده گوت نیتا دل قدا سریایه ایلو جیره لیلی هاتبو نچیره وی هاتبو بر بیوی نزانی بو وی چه بکرا لناوا چاوین هر دو زلامن دنری گوت قیمت وی بچیه جاریه کی ویج دستی خواه ویت بو بریکا خواه هر سه کیسه زیران در دخست
گوتنا دوی هردی زلاما هی در نکتبو علی هر سه کسی زیران دریج دست وان کر هر دو زلامان به علی کنیان دست وی بردان ملی وی جورده کتن خواره ماتمایی مال کنی وانا میزه کر دیسا پرس گود بهای وی بچندای دیسا هر دو به هفره پی کنیان گوتن مدگوت قید به پری دور هر عتیمو روتکو هدی که دست خواه به زیر خواه فوق کره بر خواه به دلکی شکستی ششخانه دریجی دست هر دو زلامان کر کرکر و گریا بری خواه دانا و کروان بو تقینیه هر دو زلامان پیکنیان جهورا گوتن مجی گوتقی زلامتی وک بدویا خواه هیا لی به چیری تشتکی نبو گله در دور تف و گریان هنک لبر کتن گوتن حیف آوی مروی خورده کی دلال بو خوزیا بکارو بیا بستندا چه قاشی لبج ناوید هات گلک جی پیکنیان و دورا چون هلیات جکر باو حیرسا نزانی بود شوا بکرا سری خواه دبر ده چو کتا چادر خواه در نکه حتانی واره اوی بالا مام کشاند گازی اسد کر اسد بویرا کو دیت بو جرا گوت مامه گوت هر اجره به سر سبه از وی امه بهفره هر نوا بازار کام بنیرن او چکا کو بهای وی اوقاس زیده یا اسکو بعد بینم از جرا بستینم روژا دویامین کت نوا باجر و جاره گلو دکانجین کو روژا عولی به حالی ودتی بون جهف را دگوتن هلون لوی کالی رزی بنیرن چاوا کتیه پیشوی خورت دلال نهایلا آزاد بجی لی وی روژه هر دو خورتون نبون علی کتا ریزا دکانا پرسا هر دویان شکر جرا گوتن اوانا جا آمده تین اوانا چک جوهیان تینن اونانجاق لحرم بوتانی ببینن لیکو او جی نهاتبن فروتانه روژا وان یا چاران لسوری جه قدیا بری کروان خواه کرین سری سبه بار کرن دیسا هشتیرا بناوی حدو دانه پیشیه علی سرکشی کر بری خواه دا حرم خرزان بر به آمده و بریکتن علی ببریار بو حتی ناتا باجار آمده و نچویا او ششخانه آنجی یک وک وی نستان دا تو وقتا بری خواه ندا بلات خواه دره دا به حساب خواه دهات دگوت دوی از بسا بکم به نیزی آمده را در باس بم آنجی حتی آب من به حزه از کروان تک من نوا باجار آمده همه مامه لدو کروان دهات لحال خواه کتبو نوا فکاران دلوی به ترس بو دگوت دبه فرسند فسادیه بکن فلید وره پیشی ما دردوی او بو دمکه زوج گوان قیره در باس بویا حتی پی حسیا روژا دودیا بر به ایواری علی اوانین دوی سوره آمده لکهلکا سوری پیشیا کروان سکنی پاشیا کروان هات سر پیشی دما حتی همه مامه حتی پیشی ره حوالی وانا بار کروان ده پیشی ده یکو پیا کرنه عرده مامه هات لسر بارا سکنی گازی علی کر و بهرز گوت عتیمو اوا چیه تا چما امانی نورا امی راست در باس ببانا علی گوت مامو من ری رندیت ام تیده هاتن از بشاشی هاتم من بالا خدای ام هاتنه دوی سوره آمده تشنا به ام ایشف لورا ببنه میوان سری سبی بری بکون آمد خوش و رنگین سوره آمده بلند دوره آمده بسوره چه کرنه هر بلندیا سوره وک بلندیا چند دوایه دبنده رونشتن سوال خواه بردان چهره چادر نخواه دبن سوره ده چکاندن همه کتا چادر و کتا خواه بریا کتا که خواه گوته بو بجن علی بلا مقاتی کروان به
بیجن علی بلا مقاتی کروان به. علی رابو تنبیه کروان دا حوالین خواه آپ من گوت آپ من هشیار بو جر نبیجن علی چون نوا باجیر چاوا من سالخی هلدای دبیجن باجار ریامد کولان وی تف دیروکینه دبیجن کفر دورا سوریه و خان وی تفلی مزگفتا وی تف بکفر جبل تاشی چکرنه ازی هرم ایشف لخان نکه و بمه میوان. علی اسد تفلی سی سیاران سوار بون دکلک سوریه را پعنی دانه هست بی بری خواه دانه نوا باجار عظیمی گران باجار آمده. حاتن دری مزگفتا که جرد گوتن مزگفتا مزن ده وی دمید کسی که نزانی بو چند ست سالی اول ده چه بوی خانه دورا مزگفت دشخلین لخانه که پیابون اسب وانا کشاندن آلیه تولخانه. علی تفلی حوالین خواه بری درباسی حمام باجر بون او چند روز بون در رید سری خواه نششته بون ده حمام ده سری خواه تیر ششتن چکی خواه نو آنی بون اولو خواه کرن. بجنا علی ده ناوا خورتان ده لبر چاوین گل بون مینانی ستلکه رهانه حچیه که لی مزه دکرن هنکا دگوتن خوده تب پارزی جه نظر چاوان هاتنه داره خانه آمده خانه پرگرام بون دریه وی به دو آلیان ده وده بون هر دریگی که نوبدار بچک و رخت لبرد سکنین بهاتنا علی رج دور و دری لی وکرن علی کت خانه حوش خانه مزن بو دیوار خانه تف بکفر جبلتاش رش چکر بون خان دو قات بو بان خانه بخالی کفرا وک مینا کنبتا آنی بونه هف لبر دری د نوبره اودیا ده ستون هبون تدینا خود دایا سر مروان ده سکنی هیلا راست شونا مروان ده دنیای ده هاته بوناس کرن دولمن دو تجاران بو چلکا چپی شونا ریوین ریان فقیر و فقاران بو داویه جی شونا جنان بو قاطع بنی شونا قهوخانه شراب فروش خوارنگه ها بو. علی جه خوره حوالین خوره اوده گرد گاوا که کتن اوده حوالی وی در ناوا جی و نوینن ده کتن خواه لیتا باتی نداتا علی دردی وی ششخانه بو رابو بری ده قهوانه را قهوه یک وخوار کتا تیکلیه مروین برا پرسا آمده کر پاشه جی حتی سر ششخانه خباتکاره که قهوه جرا گو تکو تو خمان نکه سری سبیت و رابوی درکوی ناوا باجر پرسا تفنگ فروشان بکه او ششخانه تو سالخ ددی لورا مالبتا که جوهیان هیا او جهفت باون خواه کاری تفنگان دکن وی دمی جی ششخانه چه دکن او ششخانه کوچه دکن ده سر وانا را کسک نکاره لوی حرمه جوان رنتر ششخانه چه کن توی لوان لورا ببینی.